kamagit me mieu ay men patawan me dahil kat nan masan ben kamutan ko sa netriyop kay sa klimaw leben yari sa klimaw LT1 dahil liman rule mag dahil katyang nan masan ben kamutan ko sa netriyop kay sa klimaw leben yari sa klimaw LT1 o iban po na siya kamagit masansal sa floor nan masan ben kamutan ko sa network ak dahil katyang nan masan ben floor amendment riyop ko wali sa klimaw leben yari sa klimaw karos maudung kamaguto masaniyay uang masaniso kamagit paitar pagi paitar trabang katianan masanabe speaker dia masanabe floor amendment kamu pai speaker alangan speaker sang ne kubur kapungulal upay out namia minduan report number the mumut what after kamanala man speaker makal what to talk with iman padawan public nuwa kalang kak supplement kita floor amendment what agak dua lisak no lab ni area sa klimaw ito ng tier o supplement kita kaya Solar masan ben floor amendment riyap ko wali sa klimaw leben yari sa klimaw ay van po na sa kamagit katalan rutung te masan be karos maudung kamagit to masaniyay uang masaniso kamagit paita karos maudung talan sa bulman kita floor amendment riyap ko wali sa klimaw leben yari sa klimaw masaniyay uang masaniso kamagit paita ro tayo sa bulman kita floor amendment riyap ko wali sa klimaw leben yari sa klimaw Miadro floor amendment. Kami Senator Ned. Kailangan kami speaker. Pwede yan siya may pilprang sansalang yan. Wow, iman patrawan Wiyata kamagit kailan katiang nan wilamelamben floor amendment number yep kitu isa kiyo lapen yel resak lemau o sabul man kita bagkariamen. Sansalang mau kamagito karos maudung kamagito masaniyay uang masaniso kamagit paitar masan be. Kami Senator Ned, Senator Edward mauya offer and floor amendment. Kalau promi honorable speaker yang pura mo na ibang patch-patch ay chingal sekarang kay puni wow nga patch yang sapol mo ay chingal wow bang promi ang pa speaker floor leader honorable senators kan ay chingal wow jororong madam lieutenant governor elect yang akiray kan may sansalang bang promi na sapol mo record may yang sapol mo yung purin minsan honorable speaker iman Pacuan yora lap, sansal me floor amendment riap kitui sa kau leben yari sa klimaw. Pacuan sin leben yalgis, ang kakan yang alay ti kupur maun kupurkan o yang pave lang. Sansal nan floor amendment watch wasa me kau-kawit pagpagkupur mail and pave lang. Kupura honorable speaker po yung pleo floor lang Senator Net mamiyao kawit choror ang kakanuya irang kapacapaco ang floor amendment kalangan ng promi honorable Kailangan ay tungol paitak wasak set ibe alme pitaki tennis court Lumaan Colonia government. Wow, ichungal wow. Ime pacholong town hall o non-ponoponin Lumaan tennis court. Kalangan Senator Ned. Kalangan Senator Edward William Colonia Town. Kalangan Speaker. Iran kapat-pat puning may bahan patuan kapatrayang. Alasok Korusian and Colonia Town, Peltar. Wasame saya ke Peltar me floor amendment toke-toke. Aramas pun sensor kolong ala palikan wasakan maganyang kausan wasame toto.
Likam kaiteng kolonia ma aramasuye padu-padu ye. Angai ma apa itu also sawa kisilile. Yemet ni aralap ma Mr. Speaker o patrawan pa kita ni wow karakarak trailer itu di supplement kita kamatan yemet. Speaker, motion you ay impone si Israel pamasakin si Pohnpei Speaker. Kalangan Speaker, soto ay tunggal pe kasal. Igamelele me kalangan makinsang kolonya town o winat ang business na kamar Pohnpei pon igir bambe kasal gi ay tunggal kaping malak. Melel nan sentro ma apalong alawat apali labni alu pilpang kabarayong parking lot in kolonya town office all iban kaping kemelel mamangi wasawat man center yei wasam me Pohnpei tingkat mana kata kari wawat ma itare wanso bangkak top kita itu ngal kapnot yang man Speaker itu maniting mapan support kamu kiteng kamu awilalikin option kolonya town mapil not pilanana pay akalangan kayo mat pag kalangan akan mapulubulan ng 30% yei wasapukat mo yel berta kalangan man Speaker. Kalangan Vice Speaker, kumkuburin po na si Senator Edwin. Kalangan Speaker ay tungkol wow. O Mr. Speaker ay kapingki tama niya mo tama min patrawan utan kotowasanan main road in Colonia utan kamelala utan nanane o poli. Oi kapingki bang uyala luwat kami patrwano Traiban tang sili terawat totalar wasama Traiban chaptar syarak sili orgai mi wasanan pekan magutan seni piero jesama main bangkaran yang harus kita kapam poputi oi tabul matai tetan suwat amelel general fund bila utan kita patrawan tanya maaf kami bil patrawan try bicangar usus repayante sudah runoff kamu ya try susu bayi usus win gitu dari mau iman kali lepas kita ngalwat karwaru ngalwat mana ane sekretarian sope yang songan apalitasan wasakan mautan melel bil kakata uya Asher dong stojakan yang semasa tengah-tengah tahun minggu. Dalam intersection in am krese near wasa mautan I patrawan chapter seni tio mi por kaya I patrawan ta tamet I kaiti ramasan I patrawan ta buka mo kasambalin sa bulma dahil tatok anso to tametan kang uya priority kasambal ay may kamelel makoneng tailan agis prioritize so gan suwat magdaypan kamanata Tete kang chorus magdayla pali daypan kamanata pa around $400,000 so patrawan talata beluwe tiyang nan 1 million magdayl kamanata wa sang rangot lel September nan September sombongay beluwe I patrawan tamet Tay susubai fiscal year cup karanya kamurin sumpong tat. Dari kail kawit pa na mautan melel alwat pan utan anak po puyan uyawi ka. Asubi at kami patrawan kasambal ki sa bulma try general fund an suwat utan pasya koros na sa bulma try government niya suutar kay mautan anak pa general fund dan kaksa to kan patrawan tamet ay sakar musik pang kuren institution kakaiti patrawan ta po yung utani ka patrawan ta po utani imente thailand ka katres mel wasa kay tonelen way me amelen ang kolonya na utan mo yung warailar anana abueltas ang thailand mamiyet sent nan pay road maintenance kan pay tayo wanso Thailand na pali kasi
Aimet mo imen kasala takalaman. Speaker. Mia drama sunu ben floor amendment riap kutu isa ke ulah punya riak limau men pagitag trial limitan sabun matan masan all floor amendment riap kutu isa ke ulah punya riak limau. Kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa pal bangko pura mo yo bangko pura kan kores. Imen nuwaw karagara kamagan maluwat sa dawad ang nasanya ang Committee on Finance. Pwede milan isang kaway ito. Puror uyagaw. O imen bagi bangko pura tayo. Kailan ito na ba na tatak magkaywiwya. Kaya newa pulsang agkay maliyala kaway na uyaw na newa. Kaya sudah tatang kaway ito, pangayaw. Punan tatang magdala prenda ka sang lali, sudah mangay. Assignment uyaw lang kami. Dari, ay tungal sa karmisik. Imen, nuwaw karakarag may Mr. Speaker. O bilbahan sudah mangay, ay tungal pato, ay nirarti nga te, floor amendment may pato. Kan kupura tayo lang sa ut. O tatak to uno nan sa mga Committee on Finance. Pero sin net, dapat ka uya-uya so kisang malar aramas tayo sa ut niya. Tatak ko niya magit asa itong committee. Puro roben uya-uya. Tatak yung pa magit nan kolonya asan. Imen kami lele mesere san. Wasawat karani option kolonya tahan. Karono nga nuyawi, marasulito ka kuyata wasat. Mr. Speaker, tungal kawit met ang floor amendment what o floor amendment na bipampato ito muli. Ang kakasain ito ang committee. Ang floor amendment what, Mr. Speaker, nanuwaw karakara kamagod na nasa ito ang committee. Kalangan. Kailangan. Iman, siya kawit mamamiya sang chairman and money. Non-sketch, ibig patuan by sketch work ibig noon. Pag tayo mamasani, Colonia Town na non-sketch, mumuan suto Colonia Town suto yang patunan sketch. Area, when makasambal, pag misleading and sketch work teleta totoo kay puraksang tanutan tok. Tami patuan may tennis court yumo may Pwede pagwan uya tatawang gear, pwede tennis court miya fix, ay salama. Tennis court yung miya Colonia Town, renovated pero Israel, iwasam raw uya tatawang. Tama ikasambal ki, Israel kan uya tatawang tennis court, meron way pagwan. Apol po, maablika kuyaw. Hari, imen patrawan, mga bakamagod miya yun, tayo bang katla, nanusyoos, tama po ita, ime bang po ita, Kamagito na asahin lang finance. I mean, patrawan, maban puita asahin lang finance. Ako rong mau layan ka kuyawi. Kaki polipen wasat, maban puita an kakapali nuunsak. Haimet, taiban katiyan an kamagito masansal sang chairman in finance. And asahin lang floor amendment. Riyap kituwa isa kayo, laban niya riya sa klimaw, asahin lang. Sabal matray committee and money. Karos mautung kamagito, masaniyay, uwang masanisyo, kamagit po itar, floor amendment, riyap kutuwa isa kayo, laban niya, riya isa klimaw, asahin lang ang committee and money. Miyadra floor amendment, kami Senator Net. Kalahanan kamu Speaker. Nuwamen patuan uyata kamukit Thailand uyan lam ki floor amendment number riap kitu isak riau lepenial risak lemau o sapulman kita pag karyaman. Jangan salah mau kamukit memia karus mautung kamukito masani uang masani so kamukit poitar tai kajianan masani be mia masani ben floor amendment riap kitu isak riau lepenial risak lemau Senator Net. Niralap my Mr. Speaker, onontan basketball court ng mga school in Wapar, non-community in Wapar, Win Kalimao, Ong Mapulupulkan, sala maawi. O essential na men kawit kan makapatapadrang may anana yun onontan. Imed niralap my Mr. Speaker. Speaker.
Kami Chairman Carl Jangan main speaker. Itu ngarwa sabal bang kuburo mo yo bang kuburakan karos. Menuwa kara-kara ka magita tago din nasa intong kami din moni. Yung gagawin ka bang kamarahin o balikan magkakupwa ko basketball court watch. Chancel Kamagit sang Chairman and Moni Floor Amendment Riyab Kituay sa Riyaw, Libanari sa Limao, and assign lang Committee and Moni. Koros Mautung Kamagito, Masaniyay, Uwang, Masaniso, Point of information. Kamuy, Senator Perez, Point of information. Iman, Kamuy. Laman Speaker, Sansal nan Samurai Wikuburayo. Siriyang patuan ocean yung kailal ma asugag tuwa ma kuya urang sansal ma Samurai special word panak lakaw. I mean patuan timeline bo engak sansal bang kubrajan ma tadaw kugat panapol o kapurpurto at momotuot ni anso matang. Iman pada orang motion memilih, pada assign angkat assignan committee finance so robot dan session and special session in modern rounds. Lepas ni segala takap. Chancellor Mau, Kamagit Memie, Thailand, Rujung tu macam apa, Thailand kajian dan Rujung pen motion Memie. Oi kamelele me kawait me mier Chairman in Chain ko kom kubura kamelele me Chairman in Moni melel committee Moni kubura mui alal tier o floor amendment kan koros na essential itu wana try mangi committee finance ragan tauyan an tataw ko aisu koros matang atakap to ikasik me ime ban uyawi hari trial katla mo trial o iben Patuan kemudian kubrela, ye ime panu yawi. Assignment bukat pan kapur-pur ni ansu matang. Kamelele menan special session umurna. Koros mo ujung Thailand sabul man kita kamagit memie and assign lang committee and finance masani ye. Uang masani show kamagit paitar. Pergi sabul mata special session mo tapan ni musakala lakap. Harapan report nan special session umurna. Kalangan. Meter floor amendment. Masular floor amendment ay panpona sa floor leader. Kalanga Speaker Luwao men pazuan kamagat chairman ka kerjaan itu masin pen kemudian kusennya riapi seklimau lepenyal ri seklimau LD1. Chancellor Mau kamagat mamie karos mautung kamagat masani uang masani so kamagat paita tayo tingtian masin pen Kamutan ko sa netriyap kay sa Limao Lebinyal LT1 Dahil bang katiyan ang isus o puwaki dahil bang katiyan ang karyaw kay misaklaan watawat iban rule may sabul matay rule may required duplication panseliti o kamutan ko sa network Kamutan ko sa net riyab ki Isak Limao Lebinyari Isak Limao LT1 Panuyalar LT2 sang niyatal kamanatar floor amendment kay sa ibang katyang nan watawat karyaw nilukwar o iban po na sa chief clerk Senator Abraham, Imain. Senator Abis, hey. Senator Arturi, Hey. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Amen. Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Amen. Senator Juab, Senator Latorre, Senator Laben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig,
Senator Miguel, A. Senator Movic, Senator Net, Eito Lul. Enta kat say what Senator oro. Perez, Ito. Senator Simon, Hey, Senator Simram, my Mr. Speaker. Way may supplementary issues metong kamotang ko sa netriyap kay sa klimaw lebanyan riyay sa klimaw LT2 issues riyay sa kriyaw A o sa mawang ranwat tay kamanalar kamotang ko sa netriyap kay sa klimaw lebanyan riyay sa klimaw LT2 niyata bill ban unfinished business masulta ban po sa floor leader Kailangan Speaker, pag-iayos kung kupre, iman kamagot, jalan ka, curug tila ba ang resolution calendar. Legislature Resolution number 2 sa Paula and Risa Kumao, proposal for resolution conveying the heartfelt condolences of the 11th Pohnpei Legislature over the passing of the Governor of Yap State, the late Honorable Charles Chiang, to the people of Yap and to his family for adoption. jalan ka katianan masin ba ban po na sa supplementary floor leader Abraham Speaker, remember sa wanuwa kamagot, malwasan ka kuya kupurki legislature resolution number 2 sa tayo, lebanyan risak lamao. Riaman. Ang salamat kamaguto, karos mautong kamaguto, masa ni A, uwa masa ni So, pag kamaguto, pwitag tabang katianan, masa na ba? Miya masa na ba? Speaker, Kamuy, Senator Perez. kailangan Mr. Speaker ay tumalwaw sa pahal. Niwaw, iman ba doon offer floor amendment number Riyab gusto sa silu, labi na rin sa glamaw. Riaman. Kat masa ni. Diyan salamat kamagut sa chairman. Karos mautong kamaguto, masa ni A, uwang masa ni So, kamagut paitar, miya masa na ba? Floor amendment, riyab kutuwa sa silu, labi niya rin sa klimaw. Speaker, Kamuy, Speaker, iman bata ay tuan na ibarar tuwi o pilkomoy me kuburma o padar legislature word kapitalong resolution kapitalong kamamatan induan sa maral komal o wapana council riyaw magasambuan nan wenyap and kakabatabatalong nan resolution number 2 sa payo lepilan risak limau udah enggak sabol man kita ay met kalangan sa speaker Mr. Speaker. kalangan Chairman Perez, kamuy Senator, Chairman at Kailangan may Mr. Speaker, pag-iibang po rin tungalan kaya sa umawa, itungal sa karmesik. Itungal wasabal, bangko pura mo yung bangko pura kan kores. Ikabang kakawit na miya, dahil kasampal kita, malan wawan, yap. Ano yung santi ng resolution kasampal wat. Sangan kupu-kupura mawat, dahil ang pilking kaulang, sa matay malan wow lilang win Pohnpei. Kailangan may Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mawal Senator Carl, iban po na si Senator Ned. Kailangan kami Speaker. Kaya sa balay tungal sa karanwa. Essential ng supplementary channel. May lepin patonway makatitiki council. Katuk malan wow ilile and win up. Nariyan essential to na record.
no molen wow you magtel mamasa ni kaitiang council and sansan lan record my Mr. Speaker and patron we ata ka magtel drink the masan to sa pulman kita. Masulara iban polisi kamugit tayo rutung timasan ben floor amendment koros mautung kamugit timasan iyay uwang masan iso kamugit paita tayo rutung tiar masan ben floor amendment koros mautung tayo sa bulman kita floor amendment masan iyay uwang masan iso kamugit paita tayo sa bulman kita floor amendment riyab kutuway sa silu labanyari sa klimaw. Miyata masan ben resolution. Speaker, point of privilege. Kami Senator Perez. Kalamkom si Speaker. Itong privilege na sa what sa kampit communication you ako mo poyela. Tayo kamal ma military. Tayo lalata ma resolution o. May check na? Miyata masan ben resolution tuway sa tayo labanyari sa klima masulara iban po na sa floor leader o rutung ti. Kailangan Speaker man kamagit tayo rutung timasan ben resolution. Koros mautung kamagit masan iyay uwang masan iso kamagit paita tayo rutung ti masan ben kamutan resolution. Pwede tayo kamanatar floor amendment yu sa bulmatay rule may require duplication bilbansality o kamutan resolution tuway sa tayo labanyari sa klima o yalar kamutan resolution tuway sa tayo labanyari sa klima o LT1. Koros mautung kamutan resolution watch ito na ipatrawantar kawatan ng 5 palimaon Diyan sa lamaw sa Balmatay Issues matoko kamutan resolution tuway sa tayo labanyal riyasak limaw LT1 issues riyasak riyaw A o soto mauwang ranwot tayo kamanala resolution mo. Speaker. Kamuy Senator Perez. Kaya, Mr. Speaker, ibaruan bangir mayor o tatawag mo tayo sa pulman kita ranwot anana encroachment o bil pa kita riyang masabi. Isang nag-arabi man patuan. Ngayta motion ng tayo ran mo leto sa palto na lakap clock isip. Koreman. Hey, kalangan akom kupura mo ni ban pro na siya kamagutin na iban pro na siya mapakair ka no
Senator kan me kone ang essential. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, kailan pa kayo may menuya, namin motion no. Tapi yung amendment, wagi kasampalin tatangkan magdahil sopay, agdahilan kaya sa matahil special session, 15 special session, bahan mo. Kailangan may Mr. Speaker. Speaker. Hey, child, con multimale binacho, child,
Uyakpur, Pohnpei na siya chairman and chairman ko. Kailangan ko mo speaker. Iban Paruan, we had a motion in withdraw itong motion in Ran Moleti. Me yero iman Paruan pagi karya manon pi. Riyaman. Kailangan Senator Perez, Sansaler, may mayor motion yung mayor ko. Pwede motion na mayor, aktay kat-kat din, ang Uyakpur, aktay kat-kat pan resolution calendar, o may na siya floor leader. Speaker, kailangan naman pag-challenge proyek talaban pil kalender. Sansalang mo, kamaguto, pwede yung mayor karyaman pen, kamaguto, yung pagkita, challenge sa pal talaban pil calendar, o aktay kat-kat siya pan pil calendar, o ipan po na siya Senator Speaker, floor leader, kami. kailangan jungal siguro ng sa parliament. Beliau kamagot malut jalan kak suspend order of the bill. Jalan pagkata LP 300 lebenyal risek lima o uya kupurki. Sansalang mo, kamaguto, koros mo, tung kamaguto masaniyay, uwang masanisyo, kamagut paitar, pag kamaguto paitar, pampo na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silipki Line Recycle Bill for an Act, amending Chapter 9 of Title 26 of the Pohnpei Code by adding a new section relating to certain exemptions with respect to statutory controls of the Pohnpei State Geological Resources and for other purposes. Only watawat kayo. Kailangan po yung pilwat utroy ban po na sa floor leader. Iman kamagot jalan kak uya kupurki kemudian kusinet nambes lebuki lebenyal risek lima o. Pagkaryaman. Koros mo, tung kamaguto masaniyay, Hey, uwang masanisyo, kamagut paitar, tay katiyanan masanapoy ban po na sa introducer. Kami, Senator Edward. Kailangan ng from yung Honorable Speaker, ay chungal kapin mo ang floor leader ko, masin ben jalen ka kacheng nan masin ben kamutan ko sa net silip kila ben yal ri sa klimaw. Ani yora la ban Honorable Speaker, mintuan ay sakar kita nan labinan su macay kacheng komad. Kamutan ko sa network sa na pali section chapter yu buwan kak pachoyang nan chal macay geological resources ko sa netin geological resource po jalan ka kan pachuan nila testing sample kan ong nan win kwam nalilong mapit project in algay me pan uya pan kilar boy ki chapter wo chanane kupur kanen apalita imen pek bang kupromiyo bang kuprenan ro senators kan jalan ka kan kupreta ngwatawat kayo ka prelang kamti bang ka kan purotong bang kupurkan lakap kalangan Ward, kami, Chairman Jayenko. motion rojang tumasin po. Karyaman. Sansalang mo, kamagut sang Chairman and Jayenko, koros mo, tung kamaguto masaniyay, uwang masanisyo, kamagut paitar, koros mo, usung talen kamanata, kamutaan ko sa network, nuwatawat kayo, kapralang kamitin R&D, masaniyay, uwang masanisyo, kamagut paitar, uktay kamanatar, kamutaan ko sa network, nuwatawat kayo. Kamuy, Senator Perez, Motion in Ramoleti sa Badman and Lakap. Sansalang mo, kamagut mamiya, Pakair, kamuy, Senator Edward. Kailangan ng from yung Honorable Speaker, kakachiple o kaya sa balay, chungot sa karan wow, imen sa karan melet sa bolmum committee na R&T, o sa jalibilibilin Honorable Senators. As sa kak, pachabanet, kachapane, muring session, sa kakapwali, kamutan ko sa net, silip ko lamin yal rin sa klimaw. Kailangan. Wow, Pakair sa Chairman ng R&T o kamang uyawiyang Vice o member kan koros ng R&T. Masular Pakair ay panpone sa kamut, koros mo utong Thailand kumaltisanan uya kupuro sa balbana lakap klokaisak masaniyay, uwa masanisyo, kamagut paitar, o kalangan ng kupuro amail, Senator ko, sa bulmatayal uya kupur ranwot, o Thailand sa balbana lakap klokaisak.